Vrijeme je za One Moment. Prvi radni dan u Telenoru je bio i prvi korak, prvi bljesak kada smo shvatili da smo stvarno ušli u nešto što će biti veliko i značajno. Ali prvi radni dan u Crnoj Gori, to je bio malo šokantno za nas jer smo dobili jedan veliki prostor u suterenu direkcije PTT-a gdje smo se sudarili sa jednim ogromnim stolom na kojem ništa nije bilo. I tako smo počeli. Međutim, brzo su počeli da prestižu kolege, da se širi tim. Došla je Nenad Đukanović, Vladimir Perunović, Ruža Šabanović, Jovan Ivanović, sve ljudi koji su činili kasnije okosnicu kompanije. Ono što je isto interesantno, brzo se širila ekipa. Stigla je norveška ekipa, plus domaći eksperti i već je taj prostor koji je bio u suterenu ispunjen bio sa ogromnom energijom i ljudima sa svih strana. Imali smo nešto japansko u svemu tome, jer smo radili po 15 sati i interesantno, niko nije htio prvi da ode kući. Posle tih velikih ulaganja, napora i ogromnog rada, mreža je u julu već bila spremna. Koji je tvoj One Moment?